Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arju Ponikha. Team Karbi Anglong atumpen eviction ji adim dodu koloni lapen khan bosti aduya hoyalong kahumridam. Vosigni Paisir Cap Arni Team Karbi Anglong mate Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Kejapon Atengsi MLA Dorsing Ronghang EM Omor Singh Tisu EM Madhuram Lekthe EM Ritesh Singh hi MSc Johnny Timung MSc Het Singh Rongphar MSc Magistrate SDO Lapen SDPO Atum Chetong Dunsi Eviction ji adim Khan Bosti Lapen Dodu Colony along Karbi Anglong Nagaland Ahoy along Kahumridam. Sonsi CEM pen kethan pona tengke prabjen pen border pieching lapen towar anparta development asai dengpon popusi pachinipon aduntu high court pen order atengke 6 weeks an inghong thapu hukum kipi ajoksi non amat eviction asai kedeng inghong nang kokloputa than pachinipon lapen arondre pen hemrit ka chokim kedo ana phanta eviction mate tharle edji pusi CEM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen than pachinipon bukajan pen sarkurube Karbi Anglong News. Interstate border Nagaland aduya hoy lapen Karbi Anglong aduya hoy laso aduya hoy along Karbi Anglong Autonomous Council along le laso along le along aronre pen iduotum apan itum Karbi Anglong Autonomous Council pen pratin pen laso kapang sirji apan laso lahaya dimlong itum pravin pen eviction ji apan lahaya dimlong itum kapre asai yang dengki tinggi apan di Karbi Anglong Autonomous Council pen bang apen dak aronre pen itu abang bang pi tumhan ken kuning kalau dak bhari building tame eviction elno ahin elno lapen ken non tame pining tame dak don pharo hinira don thong kera truck abang ko hemnang tikilo lahai tumhani tumko eviction ji puke cheng bukulo la sopra dalang tum chinilo amala dak edo tumana da amla da jipi ko la sinon bang ken tum Karbi Anglong Autonomous Council pen dak angton laso fencing gipi ya pansin tum dak banduwal ki kim je pansin tum ekem la pen ke dak natural boundary do langroi do laso langroi long ban tum Karbi Anglong Autonomous Council pen border ki water resource department pen claim kon je pansin society claim kon la pen ke dak Karbi Anglong Autonomous Council long revenue kelong dia pha dak gudam thip etan ason itum ikim ye phane itum dak isi kon lo laso site tian da bang tapi nang paran tame forest department benda heng prang ki ko dia pha Karbi Anglong Autonomous Council pen sidang do border area raso protection di telekom laso sayang de ke ba lapen ke dak high court case ki pido high court case ki pita mene tum lang lo Karbi Anglong Autonomous Council pen lang pen silada bangke Karbi Anglong Autonomous Council long thang ta pen approval abe pin pen Karbi Anglong Autonomous Council pen lang tum thang alu abe pin pen silang dak kota pin tiket kota bolai lo lahai pen ma high court itu phanang lo honorable high court judge pen lo je dake tikhir withdraw kang mo laso documents na produce lo laso pen silang final verdict laso teng men du Karbi Anglong Autonomous Council pen tame lahai phan itu paperwork samkha itu siapa kapen itu dak tiga pijir di telepon lasi aronre pen ke do tum kha keda ke prapin pen dak kon itu mereton di Kuligau Lems along alam ki keklang aputhak Lems Secretary Babu Ingtia Hinpen Lamklar Kachipipon. Lakhain Koraisi Borjan MSC Constituency ke parlo MS Kuligau Lars Area Multipurpose Cooperative Society Limited along ajahak angtan pen kewang apherang ki atung kapasik sak pen hurpa chodut pen charvosai aputhak Babu Ingti Lems Secretary ahin pen klardak alamrat athengno chepaklang pon. Sonsi alangli pen ke jaipon atengke kedam tang bosingni phaitrok aningwe ajo sangki pinang kokke botor bokan mate high temperature karlu ajok ajahak asar pimar aso tibu krai arta kedo asar pi atum arni kaching tang un epen ke krepta nangdo kok titilo lasila hai langdam etsi arni kang sam apor pensi sang pipon ronglo lapen haladak arat ajahak atum din hajira ka chongda atum dopik ajok apor ateng sang keronji aphan katora dolo
Anpar tahaladak ahabar network mate fingerprint ecos machine server kemimidet ajoksi keder ilu. Sonsi arnikang sampor phaike thompen fingerprint paber bomsi ajosi tami keklem bom ahutsi nangka pasik sakdun ajoksi keder anda pinangkok lopusi jethanpon. Lasi thangnat aklong alam chini nepin pen pherangki atum angtan pen kewang aphan monon phi keklem kedam asai along kapasik saksedeji aphansi lem secretary babu inti pen puthok joining report. Kajuranga pen risaningti Karbi Anglong News. Portal le an siwang si tame aprang si ni pona junai polo ni tame chini ne der masi hoda pa ke mena la ton problem masi ni ta pibo me 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 gala nge ligal song si ma ma tene tu sang pi ke chobung kali ligal men to bom si pibo hoda ke machine the process bomb machine the ongoing plus card and ki bomb tu sanga la kan ki taw ki kilo ama sarang tu ma me men hol pa chu ni tu ne hol pa chu kali la ke lang tum si hol pa chu Kalau sebang alang tum cima tak tu lah sing, cuma hut sudut pula tu alang tum malam news on kalau alang bangga sebang cok cia, tema alang tum kewang si hut sudut lagi. Te tu ke sang piban ready lo lagi, soft tu bawa kena pinai pula tum godown kuli lo tum piban ready lo. Setelah tu bang mat atu tap atu tu mui tu ke cok tu dia tak mami ni pula lagi. Pada isi ni lam kilam lo tu lo mami ke ekma picture mami dua sang pada foto. Tak ni tu ni cing lo lagi. एक मास किला के हाला तुम आजू ने मम्मी के पास मा पीपी गुडा मीरा ते का तेमा ना नुनेदा ते सोंगी के ना किलो रे को नुनेदा ते नेक्स्ट पार्ट ते नेक्स्ट चिलो दुकान ना मान के पार्ट पाइ में के तियम नी तियम लेम से के कंट्रोल में सोंगी स्टॉक की सी बिने आती ना ताई सीलो अब इसी बार ना कुली का लेम तो के थे ना एक प्रॉब्लम आके इना रसो लेम लॉन्ग बताई नहीं बताया था लगे तो सांता बताई से गोडा ना तोंग फुन Asal orang tong fume kafir lo sang di bom tang ni lo bono bagi ganti pulau kini ada kebok lagi. Zaman orang ini nado buci tan jono kafir itu lo asang bono no ada dah tu hut curi po. Sejarah tak jauh dah usut baik. Hai kima thadam lo isi baik lo bidara jone lo kepang orang tu cilo. Ina bangla ina bana lo thadam lo asang mada bidara dah angin lo botong itu malah lo pulau kita lo nama itu kami pun telangan kami lem sanu gitu. Bandar ada batahin berada aku tongan lo tak berpikir tu berada. Murai pokoknya telepon, batai thom banglo dah, ni kan murai. Agar itu kadu beri thelong je lens ke kudamat ni college padu per no akar kami car hodar bana le dak 1645 car hodar do kaso hodar lo. Atunge ring no bini bisai tu ngaya le kunta. Kaso lens ansi. Atena ala itu mana ni ansi aju na tu nam kite kute la so asar lo ta. Sekarang itu cipulo ni tu ron poku. Koma mui la ron poku ba de kota tu ni kosong ta ne sange ron poku per ron illegal bol sum ni da. Episode kon bag dulu nanti. Ini anda episode proxy do. Episode hatta do. Tum episode tum hatta lo. Lalu lo kan itu ni hatta lo he. Asi ada problem kipasok. Tapi ni pada iru tu ni. Ajuri puna film puna kami ada cepat lo kau sang ti bang sini. Iru dari nomor ni. Ni pada kita kami tu ni bayi dulu kau ni tu ni. Ulti kali pada apa tu ni? Apa lagi kopi pada apa tu ni? Mana lem secretary itu potong lagi lah, orang ni pine. Alem tu ni lisi jawab. I have malong ni tu ni sih kipi. I have ini nasab tu ni tu सरकार में cerap itu kan sih. Har bukti mati. Kalau haram ni. Kalau tu kami memang nasab Allah tu sih bang sih hui bang macam tu. Ini hui macam beri. Allah tu semua macam tu. Tapi kita tahu ni ham kita tu sang kilo lah. Apa langsung ni kau bakal ada ti ada ini ni mana macam tu sang tu lah. Lalu ini bang lah kas ini. Semua kita langsung bagai dia orang mesti ciri yang ni. के मुनिट के आंसी मुनिट के लाइफ इज टेम्पोररी ये डांसी थी ना डांसी थी इतना सोक्यूटेड होती के उन आंखों सिंह चुरा मुक्के नहीं बिता बोली थी क्या गवर्नमेंट लॉन्डन में तुम्हें बीजेपी सरकार ने Kohora Kajurong hangpi kendu langsu picnic sport along ingnamai narwang ben kulat phalang notekang en. Lason sivo signify nerkep arni ajoapor ingnamai narwang pen kohora Kajurong hangpi kendu langsu picnic sport along akulat ingnamai narwang pen phalang notekang etlo. Labangso akulat ahem phuamen laki Rajkumar Biluwar lapen ahor muhor tar kana hokke do anta sorkar pen nangrap thapusi kulat ahem phu pen pherangke along choningri pedopon. Kajuranga pen risaningti Karbi Anglong News. দোকানটো কেনেকা ভাঙিছিলে কওকচোন হাতে ভাঙিছে হাতে ইয়াত আছে কিন্তু আমাৰ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হাতী গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰ্বি সেই বনা যায় কাৰ্বি লগত থাকিলে আমাৰ উত্তাপ এইটো কৰিছে গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টে বস্তু পইচা দিব দে
মোৰ যে সেইটো হাতী যে ভাঙিছে তো হাতী ভাঙিছে কিমান টাইমতে ভাঙিছিলে এইটো ৰাতি ভাঙিছে কোনে ৰাতি? দিব এইটো ৰাতি ভাঙিছিলে ন অঁ কিমান টাইমতে ভাঙিছিলে এইটো মই নাজানো ইমান নাজানো ন আপোনালোকৰ দোকান ন অঁ তে বস্তু কিমান নষ্ট হৈছে ইয়াত 10টা হৈছেতো মোৰ কিমান নষ্ট হৈছে চালে হ'ব এনে মেক্সিমাম বস্তু কিনি ইয়াত কিমান কি নষ্ট হৈছে কওকচোন নষ্ট মানে একো হোৱা নাই প্ৰায় বস্তু নষ্ট এইবিলাক এইটো এই ঘৰ ঘৰ ভাঙিলে হা মানুহবিলাক সেইটো বদমাছ কৰিছে আপোনাৰ কিন্তু- নামটো কৈ দিয়কচোন ৰাজকুমাৰ বেলুৱাৰ হ'ব ঠিক আছে Tharakunchi LP School at Thanbang, Ram Pravesh Maji, Klim Somar Akaya Long Kijui, Pinchong Det. Nijang Karbi Anglong Amri MSC Constituency ke parlo Tharakunchi LP School at Thanbang, Ram Pravesh Maji, Penang an Ningkan Troxy Plengtang lo Anparta, Ningkan Troxy Angbong Tami, Amit Hang Asaima de Klim Somar Atumaphan, Lothan Pami Miputa, Aprang Penta, Lamki, Klang Pondo, Lapen Abatai Batai Rong Aradatum Tami, Chinki Chingwai Sitami, Ram Pravesh Maji, Patoite si non puanta Klim Somar Akaima de Akeng, Kartheng Duna Sonsi, Klang Detlo. Pinilake satlang ke toknang ji aportami alangli hem chedam juisi klim somar atum skula hem along parja prongsi pamang hu pronglu. Lapusonsi SMC President mate abarim All Tiwa Students Union Central Committee Kongchonba Podesor Methilapen Rong Sorkari Gaubura Prilu Amsi Penta Abatai Batai Lokethan Pamiji Aphan Chingwai Pen Choningrilo Bonsitami Ram Pravesh Maji Puthot Pate Pek Bomsi Klim Somar Akai Puansi Papar Bomlu Lasonsi Ram Pravesh Maji Lagi Bihari Akhemati Keche Ke Beasu Alang Linon Tharakunchi Along Mati Amri Ahavar Angbongki Atoknai Arong Non Lapusonsi Ram Pravesh Maji Abangsi Klim Somar Atumaphan Lothan Pamimisi Sorkar Pen Abainong Tami Joen Bompen Amithang Asai Abangki Kacheten Pangkrevilu গম পাইছো যে Non Lapuson Bihari Akhe Thanbang Anghoy Kelongdun Nijang Karbi Anglong Rong Atok Along Dopik Anpartami Lokethan Pami Pen Klim Somar Akai Kepathe Angpen Satlang Ki Un Aphai Kime Kelongdun Ta Kalian Pin Lasi DMC, BMC atum Jasimet Kilang Pangkreve Binong SMC President Pen DMC Aphan Complaint Letter Pipondo Lapen Ki Karbi Anglong Autonomous Council CEM Local MSC EM Diofing Masalai Education EM Richard Tobi BMC Lapen MIS Amri Block atum Phansitame Birta Piponlu আমার হেডমাস্টার Monapor Quality Education Kelong Japhan Ki Mangmonanta Hemanmi Non Lapuson Rong Atok Skola Longki Atheke Penang An Athan Bangki Keche Ke Bea Society Lapen Rong Asoraphan Kelang Selet Nai Akhe Atum Saidelu Lothan Peme Me Lapen Kenang Jia Son Ata Klim Somar Atum Aphan Abar Sai Pipon Pe Lasi Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tobi Lapen Ke Education Department Atum Kopi Akang Sai PG Lapen Ko Anardi Pidunji Mahlake Pini Penap Angbong Klardak Pen Chinipo Jongsi Thang Akang Sai Pipon Pe Pulotangte Quality Education Buke Karbi Anglong Arlo Amen Sung Pon Pe Deta Henone যিজন শিক্ষকে ইয়াত বছৰে বছৰ ধৰি ইয়াত অনুপস্থিত থাকে আৰু ল'ৰা ছোৱালী ক্ৰমান্বয়ে ইয়াত মানে আহি সদায় আহি পেলাই চাই ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষক নোহোৱা স্বত্তে তেওঁলোকে স্কুলত অহা বন্ধ কৰি দিছে ঘৰতে খেলি থাকে এতিয়া আহিনো ইয়াত শিক্ষা দিবলৈ মাষ্টৰ নাই কোনে শিকাব সদায় ডেইলি অহা যোৱাহে কৰি থকা হয় সেইকাৰণে তেওঁলোকে এতিয়া স্কুললৈ প্ৰায় অহা বন্ধ কৰিছে আৰু যিখিনি ষ্টুডেণ্ট নতুনকৈ এনৰলমেণ্ট ল'ব লাগে সেইটো আজিৰ তাৰিখত আমি গম পাইছোঁ আমাৰ ইয়াত ৰাম প্ৰৱেশ মাঝি ডাঙৰীয়াই সেইটো এনৰলমেণ্টৰ আজিলৈকে এণ্ট্ৰি কৰা নাই সেইকাৰণে আমি একশ্যন ল'বৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল CM আৰু এডুকেশ্যন EM আৰু লোকেল EMক তেওঁলোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ইমিডিয়েট এই মাষ্টৰজনক ইয়াৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে তেওঁ চাকৰিৰ পৰা খেদিব লাগে আৰু তাৰ বিকল্পে সদায় ডিউটি কৰা 100ৰ ভিতৰত 100% ডিউটি কৰা শিক্ষকক ইয়াত অতি সোনকালে নিযুক্তি দিব লাগে ধন্যবাদ